se yena muchuchisi a hlamusela mahlweni ka huvo ku ri swilo swi cincile se ku na milandzu yin'wanyana leyi nga ngeteleriwa eka milandzu liya n'wina va mi hehla hi yona mi ta swi twisisa ku ri milandzu ya n'wina a yi ri 5 se sweswiwani va ri yi suka yi ya ka 6 yi fika ka yona 13 milandzu yaleyo i ya n'wina vumbirhi bya n'wina ku na yin'wanyana yi nga ya wena n'wihlovo wo sungula ntsena se a endla xikombelo xa ku huvo yi mukela xikombelo xa yena ku ri va ngetelela milandzu yona yaleyo huvo yi ku a yi na nkingha na mhaka yona yaleyo na dota ra n'wina ri ku ri mi hlamuserile ku ri ku ta va na ku na milandzu leyi nga ngeteleriwa a nga na nkingha na swona. In alleges that they acted in common purpose. Se loko hi ta heta hlayi nandzu lowu wa n'wina wa vumbirhi wa vusikisi va ri ka nandzu lowuwani wa vukungundzwani ku hlamuseriwa ku yena Mokgadi Andrika Moyetji hi tinomboro ta yena ta ti-ID number ta to helela hi 3084 va ri hi yena mupoti wa nandzu wa xisati loyi a ku ri yena mudyandzhaka ya yena mufi Makuluve Albert Moyetji la a va tekanini hi xilungu kumbe leswi swa ku xa wena i xa mina i xa wena va ku yena Makuluve Albert Moyetji u hi siya emisaveni hi ti 13 ta December 2025 ivi a siya ndzhaka ya yena a yi siyela nsati wa yena Mokgadi Andrika Moyetji u vi a lava loyara ku ri yi ta kota ku fambisa ndzhaka ya yena ya mufu ya nuna wa yena va ku yena Mokgadi Andrika Moyetji a ku ri yena mudyandzhaka a ri yexe mudyandzhaka ka nhundzu ya nuna wa yena ivi a kombela muhehliwa wo sungula ku ri ku va yena a n'wi pfunaka hi timhaka to fambisa ndzhaka ya nuna wa yena loyi a nga hi siya misaveni se hi ti 18 ta December 2025 ku vi ku huma papila kumbe mpfumelelo wa ku yena yena Mokgadi Andrika Moyetji a ku yena u ta hira muhehliwa wo sungula ku ri ku va yena a n'wi pfunaka ka timhaka letiwani ta ku fambisa nhundzu ya nuna wa yena loyi a nga hi siya misaveni ivi impela va tirhisana swin'we ti va timhaka ta ku u pfumelela muhehliwa wo sungula ku ri ku ta va yena a fambisaka nhundzu leyiwani hinkwaswo leswi ku fikisela a ta n'wi hakela kumbe a ta nyika munhu loyi a nga fanela ku ri ku va yena mudyandzhaka wa nhundzu yona ya leyiwani va ku yena Makuluve Albert Moyetji a ri na banga ya yena kumbe a banga na banga ya le FNB hi nomboro yo helela hi 8199 ivi va hlamusela ku ri la ya ka bangi yona liya ya va ku yena muhehliwa wo sungula u vi a pfula bangi ya a pfulela yena Mokgadi Andrika Moyetji a nga twananangi na yena se va ku yena Makuluve Albert Moyetji va ri yena nhundzu ya yena kumbe ndzhaka ya mufi leyi a n'wi siyeli yona hinkwayo a yi endla 1,380,000 rand 901 rand 50 cents yi ri ka akhawunti ya FNB kumbe yona First National Bank se va ku hi ti 7 ta April 2026 muhehliwa wo sungula u vi a ku a tirhisana na muhehliwa wa vumbirhi bona va teka mali va yi rhumela ka akhawunti yin'wani hayi liya ya yena hayi ya yena Mokgadi Andrika va rhumela mali yo ringana 501,000 rand ivi hi ti 7 ta April 2026 muhehliwa wo sungula a kha a tirhisana na yena muhehliwa wa vumbirhi va rhumela mali yo ringana 55,000 rand eka ka banga yi nga ri ku ya yena Mokgadi Andrika Moyetji kambe hi ti 8 ta April 2026 muhehliwa wo sungula va ri u vi a rhumela mali yo ringana 57,000 rand va ri i nga ri ka bangi ya yena Mokgadi Andrika Moyetji and then kambe hi ti 9 ta April 2026 muhehliwa wo sungula rhumela mali kambe yo ringana 78,000 rand eka bangi yin'wanyana yi leyi nga ri ku ya yena Mokgadi Andrika Moyetji kambe hi ti 9 ta April 2026 muhehliwa wo sungula ivi a rhumela mali yin'wani kambe ka akhawunti yin'wanyana yo ka yi nga ri ya yena Mokgadi Andrika Moyetji leyi ringana ku 30,000 rand ivi a rhumela hi ti 9 ta April 2026 a rhumela mali yo ringana 10,000 rand na yona a yi nga ri ka bangi ya Mokgadi Andrika Moyetji kambe hi ti 13 ta April 2026 muhehliwa wo sungula a tlhe a rhumela mali eka akhawunti yin'wanyana yo ka yi nga ri ya yena Andrika Mokgadi Moyetji ya 354,000 rand ivi hi ti 15 ta April 2026 muhehliwa wo sungula
va ku aka tirhisana na yena muhehliwa wa vumbirhi va ve va transfera mali yo ringana 400,000 rands yi ya ka bangi yo ka yi nga ri ya yena Mokgadi Hendrika Moyetsi ivi va ku eka nandzu loyiwani wa vusikisi va ve va ku va mali yona yaleyo va ri yi nghenisiwile aka xitokofela xa yena muhehliwa wa vumbirhi se va ku mali leyi hinkwayo leyi yena Makuluve Albert Moyetsi a nga yi siyela kumbe ndzhaka ya yena leyi a nga yi siyela nsati wa yena a ringana 1,380,000 rands 901.50 cents va ku se hi mhaka ya swiendlo swa vona kumbe ku teka mali yona yaleyo kumbe ku rhumeletela timali tona teto va ti rhumela ka tiakhawunti tin'wani swi endli ku ri mudzindzhaka wa mali leyiwani a lova mali leyo ringana 1,380,000 rands 901.50 cents se va ku nandzu loyi va hehliwaka hi wona i wa nandzu wa vukungundzwani va ri nandzu wa kona wu endleke hi ti 7 ta April 2026 kwala a Polokwane aka kwala ka Limpopo va ku va te vumbirhi bya vona hi ku tiyimisela a handle ka nawu va kha va tirhisana swin'we ivi va vona va fika va ku hina hi pfumeleriwile ku endla leswi landzelaka va ku hina hi pfumeleriwile ku ri hi nga nghena eka ndzhaka ya mufu Makuluve Albert Moyetsi mali leyi hi ta hi hakelela Mokgadi Hendrika Moyetsi va kha va swi tiva ku ri bona a va pfumeleliwangi ku ri vona timali teto ta mufi kumbe ta yena nuna wa yena Mokgadi Hendrika Moyetsi va ti rhumela ka tiakhawunti tin'wani na ku bona va ku hina hi pfumeleriwile ku fambisa macheleni lamawani hi tlhela hi pfumeleriwa ku ri nga fambisa macheleni o ringana 501,000 rands na yona va ku hi pfumeleriwile ku ri hina hi nga yi transfera ku ve a va swi tiva kahle ku ri a va yisile ka vinyi va ndzhaka va ku vona n'winyi wa ndzhaka u va pfumelerile ku ri vona va fanele va fambisa mali yona yaleyo yo ringana 501,000 rands ene vona va hemba va ku va ta hakela vinyi va ndzhaka va ku se hi va vi vona va ku hi ku hemba na ku ka va nga vulavuli ntiyiso va ku mali yaleyo hi yisa ka n'winyi wa mali hi vula yena mudyi wa ndzhaka ku ve va kha va swi tiva ku ri a hi swona se hi ku endla sweswo swa ku teka mali yo ringana 501,000 rands va yisa la yi fanelaka yi nga yangi kona n'winyi wa mali yena Mokgadi Hendrika Moyetsi u vi a lova mali yo ringana 501,000 rands leswi endliwaka hi mhaka ku bona va hehliwa va yini kwele va fika va ti endlisa kumbe va vulavula vunwa va ku mali yaleyo hina hi ta n'wi hakela yona va kha va swi tiva kahle ku ri a va pfumeleriwangi vona ku ri va fambisa mali ya mufi handle ka n'winyi wa mudzindzhaka hi vula yena Mokgadi Hendrika Moyetsi ivi se va hlamusela timhaka ta ku va hlamusela lama hetelelweni ku ri se vona va ve va hehliwa hi nandzu vona waloyo wa vukungundzwani va ku loko ko nyikiwa vumbhoni lebyi byi nga ta ku loko byi humelela mahlweni ka huvo byi nga hlamuseli kumbe byi nga kombi ku ri hi mpelampela vanhu lava va endli nandzu wa vukungundzwani kambe byi hlamusela ku ri va yivini nakona va nga voniwa nandzu wo yiva va ku hi ti 7 ta April 2026 kwala a Polokwane vumbirhi bya vona va kha va tirhisana va nga voni va kha va tirhisa swin'we va tirhisana swin'we va va ku a handle ka nawu na ku tiyimisela va yiva mali yo ringana 501,000 rands inga mali ya yena Mokgadi Hendrika Moyetsi va tiyimiseli ku n'wi tekela mali ya yena ku fikisela va nga ha tlheli va n'wi nyika se loko a hlaya nandzu wa vu7 na ka nandzu lowani wa vu7 na vona ku hlamusela timhaka ta ku i nandzu wa vukungundzwani va ri wu endleke hi ti 15 ta April 2026 kwala a Polokwane va ku va hehliwa va ve va tirha swin'we vumbirhi bya vona va ku a handle ka nawu va na ku tiyimisela va ku vona va endla vukungundzwani a ku va endla vukungundzwani ka ku tekela mali yena Mokgadi Hendrika Moyetsi
ba vulavula vunwa va ku vona va ta hakela ndzhaka ya yena mufi Makuluve Albert Moyetji va yi hakela yena Mokgadi Hendrika Moyetji va kha va swi tiva kahle ku ri vona a va pfumeleliwangi ku ri vona va nga teka rifa ra yena Makuluve Albert Moyetji va ku va hehliwa va va swi tiva kahle ku ri mali leyiwani yi nga le ka ndzhaka ya yena mufi kumbe ya yena nuna wa yena Mokgadi Hendrika Moyetji a va pfumeleliwangi ku ri vona va nga fane va yi rhumela ka ti-akhawunti tin'wani handle ka leti ta yena Mokgadi Hendrika Moyetji. Se va ku vona va hehliwa a va swi tiva kahle ku ri a va pfumeleliwangi na ku vona va fanele ku ri va nga yisa mali kumbe ku rhumela 400,000 rands ya yena mufi kumbe ya yena Mokgadi Hendrika Moyetji nje hi mudyandzhaka wa mufi a va nga pfumeleliwangi ku ri mali yaleyo va nga yi rhumela ka tiakhawunti tin'wanyani handle ka leti ta yena Mokgadi Hendrika Moyetji. Se va ku ivile na yena nuna wa yena a swi nga fanelangi ku ri va ku mali ya nuna wa yena Mokgadi Hendrika Moyetji yi fane yi hakela ka akhawunti yin'wanyani handle ka leyi vona va nga va nyika yona. Se va ku vona vumbirhi bya vona a va swi tiva kahle ku ri leswi va swi endlaku a hi ntiyiso ene va swi tiva kahle ku ri mali leyi va nga yi humesa va yi rhumela lava nga yi rhumela kona a va nga n'wi hakeli yena Mokgadi Hendrika Moyetji. A va pfumeleliwangi ku ri va teka mali yaleyo va yisa ka akhawunti yin'wani handle ka ya Mokgadi Hendrika Moyetji. Ivile nakona xin'wani a va nga pfumeleliwangi ku ri vona va nga teka rifa ra yena Mokgadi Hendrika Moyetji leri a nga siyeriwa hi nuna wa yena. Se va ku va hehliwa na ku va teka mali yena ya 400,000 rands a va swi tiva kahle ku ri a va pfumeleriwangi ku ri va nga transfera mali yaleyo. Va ku nandzu wun'wanyani wo landzela kumbexani lowu mi nga voniwa ku nandzu eka wona hi lowo yiva. Se va ku timhaka ta kona ti fambisana na nandzu luwa wa vukungundzwani hi nge hi tihlayi. Se va hlaya milandzu nandzu wa vu-8 va ku nandzu wa vu-8 ku fika ka wa vu-13 yi kondhani na wena muhehliwa wa ku sungula. Milandzu ya kona ya hambana na yona leyi hi nga yi hlamusela i timhaka ta ku va ri wena u endla nandzu wa vukungundzwani u hemba kumbe u vulavula vunwa a handleni ka nawu u wena Mokgadi Hendrika kumbe Mokgadi Hendrika Moyetji u vi a ku pfumelela ku ri wena u nga va munhu loyiwani u fambisaku mali leyiwani kumbe u rhumelaku mali leyiwani ya yena leyi nga hlamuseliwa ku ya laya hi nga ta yi hlaya ndzhakunyana u ku pfumelerini kumbe ku nyike mpfumelelo wa ku wena u nga yi susa mali liya ya yena ya ndzhaka u yisa ka tiakhawunti tona teti va ti hlayaku kwalaniwani kuve u swi tiva kahle ku ri munhu yaloyo a nga zangi a ku pfumelela ku ri u endla swilo sweswo u nga swi endla swa vukungundzwani swa ku fambisa timali ta yena a handleni ka mpfumelelo wa yena. Se va ku milandzu leyiwani leyi landzelaku wa vu-8 9 va u-9 na wa vu-10 wa vu-11 na vu-12 13 wa vu-8 va ri humeleli hi ti 7 ta April 2026 laha u nga rhumela 55,000 rand nakona u nga pfumeleliwangi ku ri u swi endla sweswo. Then wa vu-9 8 April 2026 nakona kwalani a nga pfumeleliwangi ku transfera mali yaleyo yo ringana 57,000 rands. And then wa vu-10 ti 9 April 2026 u transfer 17 kumbe ku rhumela 78,000 rands na yona a nga pfumeleriwangi ku nga yi rhumela ka banka yin'wanyani handle ka ya yena Mokgadi Hendrika Moyetji. Wa vu-11 9 April 2026 va ri transferi 30,000 rands. And then wa vu-12 i 9 April 2026 u transfera 10,000 rands. And then wa vu-13 ti 13 April 2026 u transfera 354,000 rands. Va ri mali leyi hinkwayo leyi a nga yi lova yena Mokgadi Hendrika Moyetji a nga lova rifa ra nuna wa yena i 584. Swi fana na milandzu na nandzu leya wa vu-6 na wa vu-7 kwalano va ri u lovi timali ta yena. A ku ni ta nyika vumbhoni ni ta kombisa ku ri timhaka leti ti fambafambe njhani loko hi kha hi yisa mahlweni kha hi endla xikombelo xa pay. Loko ni ta mi byela ka ha ri na timbhoni kumbe vapoti va ni milandzu vo tala lava nge hina vumbhoni byo karhi a ku xin'wana lexi nga ta mi tivisa xona i ku ka ha ta khomiwa vanhu vo tala. A ku i ntiyiso ku ri muhehliwa hi 2024 u vuya tivisiwa ku ri va endla vulavisisi ehenhleni ka wena a ku ntiyiso. Specifically, that was done by myself as accused number 1
visited my office, whereby I engaged my superiors and the whole of the team, whereby we had an engagement. And she was informed that an inquiry has been registered and an investigation is ongoing. Yes, Okay. yes. Ebe se ako xivutiso lexi a xi vutisaka ku se loko ku ri yena muhehliwa u vi a yisa mahlweni na ku endla milandzu a kha swi tiva ku ri va le ku va endla vulavisisi ehenhleni ka yena hi vula milandzu leyiwani yo suka ka 6 ku fika ka yona 13 hi mhaka ku ve ri yi humelele hi 2026. Yes. Your Worship, I wish to object. Thank you, Your Worship. Ivi se gqwetha ramba hehliwa ri tlakuka ri kwa xivutiso xexo a xi tshamangi kahle hi mhaka ku sweswiwani ha ri ka xiyenge lexiya xa ku kombela bili sweswiwani ya ha ri mavarivari se wena u swi vulavula nga ku vanhu lavawani se va voniwi nandzu sweswo swi hi ta swi tiva loko ku tekiwa nandzu se a hi kombela ku loko u vutisa xivutiso xexi xa wena u xi veketela kahle ku vona yona hi ku muchuchisi ni hleketa nga ku gqwetha ra vahehliwa ri vulavula ku ri hi ku hi mpelampela a ku se za ku nyikiwa xiboho kumbe va hlamusela ku vahehliwa va na nandzu kumbe a va na nandzu a hi ta ku wo i mavarivari kumbe va va hehla hi ku va endli swo karhi. Colonel, let's add the word alleged. The accused committed the offences alleged in the charge sheet as counts 6 to 13, despite you informing her that investigations are ongoing in this matter. Yes, Worship, that's true. Ivi se a hlamusela ku ri i ntiyiso muhehliwa wa vumbirhi u vi a ni fowunela loko a ni fowunela a ku la ku ni vona u la ku vulavula na mina hi mhaka ya ku xaviwa ka movha ya Mercedes Benz le a Vanderbom a Pitori ivi mina ni n'wi byela ku ri va ku eka ndzhaku ka loko ni vona ni na nsati wa yena se me ni n'wi byela ku ri a ku kahlekahle a nga siza a ni fowunela yena muhehliwa wa vumbirhi ni vi ni fowuneriwa hi munhu un'wanyani a ti tivisa ku ri yena Sergeant Nyoni na yena a kombela ku ri u la ku hlangana na mina hi ta vulavula hi timhaka letiwani ivi na ni alana na yena ivi kusuka kwalano loko ni foneriwini hi loyiwani wo sungula Sergeant Nyoni ivi ni ta foneliwa hi yena muhehliwa wa vumbirhi loko a ni fonela a ku kombela ku ri u lava ku va na nhlangano na mina hi ta vulavula hi timhaka ta nandzu loyiwani ni n'wi byela kahle ku ri nsati wa wena se u tini mina na yena hi vulavurisini loko ku lava loko ku ri ku na swivutiso u lava u lava tinhlamulo vutisa nsati wa wena kumbe vulavula na nsati wa wena u ta ku hlamula a na ha lavi ku vulavula hi mhaka leyiwani. That's what the only interaction we had, number two, Worship. Hi laha ni nga vulavula na hina muhehliwa wa vumbirhi kona Accused number 2 indicate or divulge the reasons for the request for such a meeting. Of course, yes. It was in relation to the purchase of the Mercedes-Benz at Vulnerable Pretoria. U hlamuserile ku ri hikwalaho ka yini a lava ku ni vona hi mhaka movha leyi nga xaviwa le ka Mercedes Benz a Pretoria. And this was after investigations had started. Long time. Va ku khale vulavisisi byi sungurile. What is your view, if you have any, to this question? Is that not interference with investigation? Worship, this is a clear interference with the investigation. Hence, I've indicated that not only accused number 2 who called me, there was another sergeant who called me as well. However, that information, it will be divulged during the trial in terms of the records that will be obtained from the network service providers. Sweswo ku fonela ka yena a wu voni nga ku endla vukanganyisi loko swi ta ka timhaka ta ku endla vulavisisi eka nandzu loyiwani a ku sweswo swo va rivaleni munhu yaloyo u endla vukanganyisi ka timhaka ta ku endla vulavisisi hikuva a ni foneliwangi hi yena muhehliwa wa vumbirhi ntsena na sergeant na yena u ni fonerini kambe hi nge ngheni ngopfu ka mhaka yona yaleyo hi ta swi vulavula siku leri ku nga ta va ku kha ku tengiwa nandzu hi ta va hi nyika na vumbhoni ku ya hi tifoni tirekodo ta kona hi ta ti humelerisa. Now, Colonel, accused number 2. Did actually give you a call. Where did he get your contact?
ivi se va ku hi swo wambirhi u ku fonerini kambe ti-phone number ta wena u ti kumi kwihi a ku ku vi na email leyi ni nga rhumeriwa hi mehliwa wo sungula loko ni yi hlamula email liya yi vi yi fambisa yi na vuxokoxoko bya mina swilo swo fana na ti-phone number lavambirhi mi ta tsundzuka ku va tekanini se swo va rivaleni ku ri a nga va ti kumi ka yena mehliwa wo sungula. Sergeant Nonyane, that contact you. You said it's Sergeant Nonyane. Nyoni Noni. That the person who contacted you. is the God Did praises. he or she divulge his or her relationship to accused persons before court? Or she- And what was the reason for him calling you and the basis of the call at large? Aku se phorisa rero ri nga kumbe munhu yaloye a nga ku fonela a ku hi yena sergeant u te hi yena sergeant mani ivi a ku u te hi yena sergeant Nyoni a ku se u vi a ku byela ku ri i yini na vanhu na vahehliwa na ku u ku fonelela yini ivi se a ku loko loko foni yi rila yi vi yi komba laya leswi swa xilungu swo komba ku na hambi u nga siza u nga ri na tinomboro ta munhu yi tsala laya ku i mani a ku yi vi yi ni tsalela laya ku ri i mani ni nga siza ni yi khoma and then loko se ni yi khoma foni liya ivi a ti tivisa na me ni ti tivisa ivi a ni byela ku ri hi mina buti wa mehliwa wo sungula ivi se a ni byela na ku ri u ni fonelela mayelana na yini ivi ni n'wi byela kahle ku ri leswi u nga phorisa u swi tivaka kahle loko ku ri u ta ka mina wena u fanele u ta ka mina hi timhaka teto to u lava ku vulavula hi buti wa wena kumbe u ta hi timhaka ta ntirho na ivi xin'wana a yisa mahlweni se a sungula ku vulavula hi mhaka ya mucato wa lavambirhi a ku a ni ri kona ka mucato wa lavambirhi ivi se ni n'wi byela ku loko u lava ku vonana na mina swi lava u endla xikombelo hi ximfumo u xi endla u swi suka ka vakulukumba va wena xi ta ka vakulukumba va mina ene u swi tiva ku ri loko u fika laya hi ya a boardroom ni hi ya na van'wani na me ni ta tivisa vakulukumba va mina hi ya tshama laya u ya vulavula leswi swi lavaka a ku ye loko swi ri tano mina na tshika timhaka letiwani a na ha tinkini ivi se ya hlamusela timhaka ta ku loko u ku munhu swa koteka ku ri hi foni hi leswi ya mi swi vitanaka ku ri hi yona true caller munhu wa kota ku vona mavito ya munhu na hambi phone number ya munhu yaloyo u nga yi nghenisangi endzeni ka foni ya wena se u na vumbhoni na byo komba ku hi mpelampela mavito wona lawo a kha humelela eka foni ya wena a ku ni swi printini ko va ku a ni tangi na swona namuntlha hi mhaka ya ku hi vi hi va na leswi hi nga vulavurisa swona hi nga vulavula na swona na yena nkulukumba kumbe vona va mfumo. So the names of accused number 2 were appearing, the names of Nyoni were appearing, and what about accused number 1 at the time? Ivi se aku hinkwawo mavito ya vanhu lava nga ni fonela mhliwa wo sungula wa vumbirhi na yena sergeant yona yaleyo mavito ya vona a humelela kahle laya eka foni ya mina. Both accused will stand up. Accused applicants, due to lateness of an hour, will not be able to proceed with this bail application. However, we are going to proceed with this bail application tomorrow as arranged with your defense counsel and the state. You will both be in custody. Se mukhandziyi lowu wa ni ta yisa mahlweni na wona mundzuku mbirhi bya n'wina mi ta fambisa mixitokisini akhemisi. Is that the law? That is the wrong law. This court agrees. Thank you. Allow. Hayi ngeke ngibani. Agora, Ngubona. Akho. That's very interesting. And the Kumbu. What is the community?
What's the word I'm looking for? Whatever. The bravery. I mean, I think him asking the brother actually